Goeiemôre, dit is donderdagoggend, die 5de Maart 2026 en ek groet julle hartlik hier van die walle van die Groot Rivier. Ek herinner julle aan vanaand se bosberaad om 7 uur waar ek weer 'n allegaartjie gaan aanbied van verskeie onderwerpe waar ons lekker gaan gesels. Dit is ongelukkig net vir lede van hierdie kanaal, so jy moet ingeteken wees op die kanaal, nie net ingeteken nie, maar 'n lid wees van die kanaal. En ek het dan ook 'n aangename verrassing om vir julle te wys. Net nog ietsie van vordering van doen in plaas van praat. Dit dan vanaand om 7 uur, sorg dat jy ingeskakel is, oop vir alle kanaallede. Vandag wil ek gesels oor die straat van Hormuz. Nou dit is daai smal stukkie tussen die Emirate en Oman en Iran, waardeur ongeveer 20 tot 30% van die wêreld se olie vloei. Want beide die Emirate, Qatar, Kuwait, Saudi-Arabië, Iran self, se uitvoere gaan deur die straat van Hormuz. Ons het nou reeds gesien dat Iran het die straat toegemaak. Daar is beeldmateriaal van een brandende skip. Daar is reeds van hierdie groot skeepsvervoer maatskappye wat aangekondig het dat hulle nie meer deur die Suezkanaal gaan vaar nie, maar dat hulle om die suidpunt van Afrika gaan vaar. Ons sien dan ook dat die Lloyd's of London het vir alle skepe wat deur die straat van Hormuz moet vaar met vrag, het eider hulle versekering, die Lloyd's of London versekering vir maritieme verkeer, tot 5 maal met die prys verhoog en in ander gevalle het hulle dit heeltemal weggeneem. Interessant, het Donald Trump toe na vore gekom en gesê, wel, die Amerikaanse finansiële ontwikkelingskorporasie moet onmiddellik versekering skep vir daardie skepe wat deur die straat van Hormuz gaan. So hier was nog 'n beweging wat Donald Trump gedoen het, wat vir Londen afsny van sekere beheer oor die wêreld. En dis 'n baie interessante skuif wat hy daar gemaak het. Want hy sê, ons kan nie toelaat dat die verkeer deur die straat van Hormuz gaan stil staan nie. Die straat moet oopgehou word, het sy deur middel van Amerikaanse oorlogskepe, of dan om die mense aan te moedig om alternatiewe versekering te bekom om deur die straat te kan gaan. Nou ek voorsien dat dit 'n beskermende tipe van konvooi sal wees, dat dit nie eintlik 'n offensie maar militêre vlootbeskerming en versekering van die Amerikaanse kant af. En Lloyd's of London in die proses word dan uitgesny. En hierdie diens is aangebied, hierdie versekeringsopsie is aangebied aan alle wêreldwye skeepsvragvervoer en olietanksskepe wat dan oor die oseane vaar. En dis 'n eerste, vir baie jare was Lloyd's of London die enigste versekeraar vir maritieme verkeer en bote, skepe en so meer. Interessant. Maar ek wil gou vir julle 'n video wys. Dit is ongeveer 3 minute lank, maar luister mooi na wat sê hierdie ou rondom die straat van Hormuz. En miskien sal ons dan besef hoe belangrik hierdie straat is vir die ekonomie van die wêreld. What impact will it have on the entire world, and which country will be affected the most? First, let's understand what the Strait of Hormuz actually is. It is a small area of just 33 kilometers located between Iran, Oman, and the UAE. It is a narrow sea passage through which almost 20% of the world's oil supply flows, nearly 17 million barrels every day. This oil comes from 8 countries located in the Persian Gulf, including
including Iran, Iraq, Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, and the UAE for the United Arab Emirates. Saudi Arabia, Kuwait, and Qatar, 90% of their oil exports pass through this narrow route to reach the rest of the world. If Iran blocks the Strait of Hormuz, following countries will suffer the most damage. First is India, because it imports 85% of its oil, and 60% of that comes from Middle Eastern countries like Iraq, Saudi Arabia, Kuwait, and the UAE. Fuel prices in India would skyrocket, and as a result, everything related to oil and all industries would face severe disruption. Industries could shut down, there would be job losses, and the economy would be severely affected. The second most affected country would be China. China is the world's largest oil importer, bringing in 10 million barrels of oil every day. 40% of China's oil imports pass through this Strait of Hormuz. Although China has built oil pipelines with Russia and Central Asia, they don't even fulfill 20% of its energy needs. So, if the Strait of Hormuz is blocked, China's economy could suffer a massive blow, and if China's economy is shaken, its effects will be felt all over the world. The third most affected country would be Japan, as it imports 90% of its oil, and 75% of that passes through the Strait of Hormuz. The fourth most affected country would be Saudi Arabia. 80 to 90% of Saudi Arabia's oil goes to the rest of the world through Strait of Hormuz, while only 10% goes to Europe via its Red Sea coastline. So if this choke point is blocked, Saudi Arabia's economy will be heavily impacted. Imagine that a country suddenly loses 80 to 90% of its revenue. What would happen to it? Something similar could happen to Saudi Arabia. There's also a high chance that Saudi Arabia might send in its military to reopen the route, and that could make the situation even worse. Fifth is Pakistan, which gets about 90% of its oil through the Strait of Hormuz. This oil meets around 27% of the country's energy needs. So if the route is blocked, prices in Pakistan could rise sharply. But there's an interesting twist. Since Pakistan shares a border with Iran, and several government reports suggest that 35% of Pakistan's diesel comes unofficially from Iran. So if the strait is blocked, Pakistan might turn to Iran for oil, either quietly or through an official deal. Next in line is the UAE, because as nearly as 72% of its oil exports rely on this Strait of Hormuz, the country does have a backup option, the Habshan Fujairah pipeline, which allows it to bypass the strait and export up to 60% of its oil. But for a major economy like the UAE, losing the remaining 40% would still be a serious blow. Next comes the European countries like France, Germany and Italy, which on average get 10% of their oil through the Strait of Hormuz. A blockade here would hit them hard as well. Globally, experts warn that oil prices could soar past $150 a barrel, causing widespread inflation and possibly triggering a major global recession. So this small 33-kilometer area holds enough power to shake the entire world. Ja, en daar sien julle die invloed en die impak wat die sluiting van die straat van Hormuz op almal kan hê. En wat baie mense nie besef nie, is dat Suid-Afrika voer 100% van sy olie en brandstof in. Nou nie alles uit daardie streek uit nie, maar dit word 100% ingevoer. So ons kan maar net dink hoe dit vir ons gaan beïnvloed indien hierdie oorlog vir baie langer gaan voortduur, indien die straat van Hormuz baie langer toegehou gaan word. Dit gaan vir ons uiters moeilike tye daar veroorsaak, ook hier in Suid-Afrika. So niks in die wêreld gebeur in 'n kokonnie. Jy weet, ek het dit al baie gesê, dat niks gebeur in 'n kokonnie, maar ons mense hier is geneig om verby dit alles te kyk. Jy weet, ek kry 'n boodskap hier van iemand wat vir my boodskap stuur van ene Gerrit Moelman, wat onder andere vir my name noem op 'n boeregespreks WhatsApp groep, en dan terselfdertyd te velde trek omdat ek mense waarsku. Omdat ek wolf skree volgens hom en net meer mense bang maak. Maar hy die motief beskryf hy verkeerd. Want die motief is juist bewusmaking, en die motief is om mense gereed te kry en te laat besef dat hier lê vir ons baie moeilike tye voor, en dat as ons nie voorbereid is nie, het ons geen kans op oorlewing in Suid-Afrika nie. Want hoe duurder alles raak, as brandstofpryse opgaan, gaan kospryse op,
gaan alle pryse op en Suid-Afrika is reeds down in the dumps om dit so uit te druk. So ons kan verwag dat dit met ons slegter sal gaan en daarom is dit so belangrik om beter voorbereid te wees van wat ook al kan gebeur. Maar ek wonder of Gerard eers gister bewus was dat daar net gister, 3 cash in transit heist was. 3. Waar hierdie gewapende rowers, gepantserde geldvervoerwaans van die pad aftrek, hulle opblaas, oopskiet, of het dit nou al so deel van die lewe geraak dat ons bereid is om dit te aanvaar, bereid is om te aanvaar wat in ons skele afgedruk word as gevolg van swak polisieering. Of kom ons sê dan onbevoegde regering. Dis wat in Suid-Afrika gebeur en ons gaan beslis meer effekte voel as die straat van Hormuz toe bly. En gewoonlik kring dit dan verder uit na misdaad. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek gesels dan môreoggend weer met julle. Moenie vergeet om vanaand 7 uur regstreeks in te skakel nie.